yon fa in site internet fe yon fa Thiokh Production TV o tet fodna caméra fe o pogno ilaji sen no micro le comme no ilayta non rek encore une minute sate ciosan sate adano sere meke fo njon eti on grand champion tef ilaji fin e yalla kimala champion fi andone a fiye jalore na discipline na yer fatigin to yakidar kam fok arafa nga kat batna e internet kino lam togun koy kento tobano ancien gloire ke o kino kin ko ma fadanga rek e lamti no ke andone ndax wina lamta hatiba def den bagul en ke fak fa fe de fak ye imbat no ten koy ingar ano témoignage ndax una fiyatigi rek ajiga ano parfois afuda cign ku weccio na xay awaga mitano ten e imbaskati simin ba pare alla wendi mono foti mum isogo ngar koy lamit ke ndax yi ingara ajiga waten no mam mafrel kama buta but bo i ñajas imata commence keno tef juma kena fogani ka andone wax deug yalla lay jambar no kin lay pi no kin fak fa fe de fak ajiga jikati bata na culture mbal do mbalo tokor Alaji Sen i contane na invitation fe i contente na paax parce que layrom émission fe rek nda meke num bitidu na mbinne men ananande mi jogu émission fe Alaji jege émission fe yam meke yaroxum fu ñu ribe mino e Jibril Sadj ye Alaji fin fa fa pesa mbugo yaay fa fa e fop na Alaji fin ko jege kamad ma nda jiga kamader ma parce que comme karok amarok école a jiga jik kamader ma yam as a jiga ka alune a fiyana fi no wagin ay yono ten songum ka anone o wag be kunten te yon yam yetereta ayona aruka neke ayona fa asanin ya garitim nda kite yon na neke lok a jiga kamad ma ajiga kamad ma jilor fete layna kete fina maga e ajiga sax ka anone o kin ne damo xa bote xup kaga taxu te degin yama ma frasa ba ma firwa anone kelfa uma def yaya yu ma def yama wagum to ken fop a fiyan jilor kelano na njom njoma ñaga na ko to lora ma anone citkiro yam yon to da taxu citkiro to ken fop a fiyan ndaya xax maga bo cung question fa la yi andone wax deug yalla ne lay tanona a jega jek adabo bo ingarana Alaji ndax itam a jega Alaji ma fi togina to a jega wal no ona fo de monin fu lakas ka andone waga jega jek kala notin bon an hile yelaya e xegn lay tano te jikka rokna tinane wada bat comme caméra fe fo o fuda de i oga nga no wa Alaji la malay khatori yitima fil yaga xidum sax coxira no ten anda kino rimangi kamerew barye weda gano jika kendal fode mun yate mafrel maseku jalibirama sitafayin yeden jotna fuñuy fa trapodin la minju ma fentelo fa Ousmane Daba organiser injom na aren fam mak fe dengat Dakar deno fop kilo fop berame e comme ne imbud ga Ousmane Debrok o chofi wora ref te jot bin opogum ama Diouf meke khatra po kharbay fa xabe takasaxu isa khal khatra po Dioufande foten ke illo mana fode mon ma seko yedem ma frel meke yaga Alaji awaga njom nda jege dole Fatima firtena nda yaga koy nawle num te sagitna khano fadal lam ya mi njom dole jega nda i njom waga jega to awagi njom kere do foten e fode mon vagati laya fama Seku Sar ongo Sar Alaji yo na faten andi waga magni njom nda koy oba onde xola nga bay yon fi mak nigil kam ni keleonoy aussi jiga kimalo na maga andim na fode mo ne jambar andim na maleten fode mo ne jambar safado nando ma fen tan refo xelo o ma rek a jega akima nan mamadino kena jiga jigna kim onanin madino nda akibe a intéressé bo xano layal rogno fedna e tan refa kime layo may ingara e indabin molan na molan amolik amol te indabin molan Senghor jarka biram yeme ko salano njuk parce que wine a gara ma fa pirke bote tak tote molani andi mi gonum da kime fe la xam nana telene indab kin mollan yama molik amola bisnake e Senghor jarka biram jeme te ko salano njuk ande khaga
tigar reɗu na sate tigar redu fiyo na sate yaga pirke nena ndef mbir i cosana refa inda kilifa xalaji fina loma kilifa jega jeg doole leleg piram ngutom na sate o xot kel kaga jega jeg waaw no xe andoona yee encore ete i ngar koy no Alaaji Fiin laya ye a jeg ka maaduna a jegaan ka maaduna ten xaye to a yoon nu ga'oona a beta ndax a ref no ke andoona yee ten ref no ke na gara surtout de we na jamano faaga saate i lay e i mbin i la'eero fog mais saate yakar u a ɓis xan bajur ke mbi mais xana jeg ka te ɓaato xitna i andoona yee koy ŋoyoona fo ten a jega kima andoona yee a gimange layanum tanto fooga fooge faaka fere te jego xan wina kam ngel ne Alaaji Fiin yaram te faya nuun a njaayu i Alaaji Fiin yaram xetaloma rek faya nuun a njaayowan layaxuma le roog a ci an ci daraja adu xa xumolo ten xator yaam kum i mbindi jigéen jiloor fen te gimanen a gimenena ten Alaaji saɗimole ten jeg u jiloor nda mallum fop ye i yoona fo ten ino jeg u jiloor fa Diouf ngenar ne waja te yande layna fi bo me jago ko ragenna jiloor ten jeg un o ten jeg u jiloor fop ɓe mbeyu jiloor yaam jom yaam te waagin cuura pecca fadɗanga bo i mbadma o foge ino jegun a pec cuura pec ama fegim affaire cuura pec i a fi carrière jiloor sa joga jom di yer waago ker farba mbelaan felaan fop Elaaji a gefa gef ma jiloor leke refna pam fu njuy men fop a feja te taxul lo me sa joga njom di yer waago mbin farba ke bo ker ayib ka i pangam i mbil lo xama maga ne minuit a commencer a njom a pagin midi maga a doxno nga it to ye i ndoka jiloor yaga xeteloma ma Omar Diouf agriculture affecté eme fapum oxu ngen u lul maga a doxu ngen cosaan te ɓisidel me a refu xa awna in jom rek a bugu no ñoowum ma Omar Diouf faga danaka a foga we siwanna Alaaji Fiin ka misale parce que kete leyoma xator rek meke bo Fatick boya daaw ka o ngoye boya daaw ka Ndangan Sambu jege ma te ɓiseruna yama ande tam te ɓisuna te jeg mo ndam te tax koy te ɗegegu calelum fop a refana Alaaji Fiin o xiiduma fiyan bo Sidi Yaram ka i safandu sagam parce que te kor woli a gar a gat mena in Madou Diago Diofior oro cosanes sate notanes oro Madou Diago gat a mbin in denin Kamilin fop a ngat mena ma Omar Diouf yaam com ke meke jeg a njeg doole to yaga wen tam pir international a ndef a ngar koy a njoxa soox fa Alaaji Fiin o baag fo baag na yoona waaw ndeysaan kam ni ken te ref ka andoona yee a ɓuta kam ni ken laya a kim ke te fi'an o koor na yoona le koy Alaaji xikame ngel ne wo fe fuduna o mof'anga bo Alaaji jeg combat a fesoox a fi débat ba pare o jasnoor fo ten ɗeetna kit te war o ƴuuk wo xa sentiroogo maaga en tant que o yoon to yontuna o jegno yaakaar no ten to ñakker itam mbir sanko ñawru xetit ndax a jego ka andoona yee layooga no ten wala boog a ret a yiifof wala ten fi xoxum nu yaakaar a yaakaare o ten ke roog a doxnuna rek ku te ɓisna faax i anda Alaaji ke lay qumo aga dabo kiin nda i mayege déception ya i départ e qum koy na daba kiin nda i mayege yaakaare i inooxtanga meke mbin neke mbin fa pesu tew i inoox rek te leya ine keke na jeg ka rek kaga jeg keer yaam i nga'iganga wa ngatna xoti lay jaga no soor ga'inga ngo weke a ngatega ngat mana a ngar mena fa pesu te pare anande ya jeg na combat dimanche xar yalla ya koy xana fiyana ken Thiambour o xete rimna a layanga ye xaye rek xano gimeex parce que ñoma na jabtel kam ngel kena waga jeg nda koy ngat anga mbinne bon départ yaakaari njegego yaakaari leng rek o tenim mosu njeg to roga tasin to i ndabdinooxa ten ref oxe ke te layoma a mbam kon i ken taxu ya te mafuna te lay xeloma e a nguma asma lek bo te yeno mbam lo te asano kor fatu e sadatim lo log we ten taxul layome i ngel i njomanagi jabtel ngel kaga na jega
sasa itam waga ande wona maaf kan ya nu ngetna te ñoxortom bo xema ya nu maaf ra te ñoxorom parce que ande wona maaf kan o xeke o maafa nga no garanga tokum te ke xeke xumate xumtan pour yen kenu ba jega jeng ñoom waaw kam no ke andoona yee itam ñu layaano kami ngel i anda fitum i anda waag njomum i anda njambarte to i njoma ɓisanga rek i njom rek a refa boya tos ka ndax ñakkeen lay to noona léegi-léeg o fi'tik fat te jeg na roog a fitina o jaɓin kam xaye ndax nu njega ngel na andoona yee Alhaji Fine mo fa war jeg combat nu nga cirume a matamato tayil wala boog tinan fi qum damun bo nu faqonun nu ngay as ne te fe sortogina fa as fe i nga'na xaye mbogreer est ce que o jeg rappeler ano rappeler inum koy te taxul ande commencement la xuma la jega jeg cum ka awne ten yoon no te sugum a jega cum ka awne a canges taxa itam yoon fo ten parce que as kete gefna njom nanan manan to gefiran o xete leeg na lamin singana ref andim a gen ujinda lamino sing binan mbundor wala a gen ujinda asa mafel bo kamin jomne te ande mamara ndedu te jang a gefi njomne nda as rek a gefi njom a fudinu loog leke parce que ande loog ay yakar a ino ñoomin ka i yakara den itam mboga yaay mboga faap to o saacena i an ne mina jinda andel loog to te le ami saaj kel wara reedu name bo alune maye keɓe ma jaɓna yak layim koye gefe njom nda fudinu xaƴa nana te rokitna kam o ngoye yin luli nangam fa nangam in i kaga a waga jeg nda koy fuñuy meke bo yatit gaaw kame ret jang wala o bare el kaga mo nga xola xam a jeg ka andoona yee yifa goman pour lamtel ndax ñake ka andoona yee xaye i lamtiramo ten to waag no lay in tef ka andoona yee aussi na Alhaji ref wala boog no ke andoona yee ma dano ndax itam o kiin waage an fop kami ken aussi mi i lamit ten refe o puut kina yakar Alhaji comme ne ti jeg na defet nu mbaro ngata a kida ngen ɗet rogina xa cafay nu ñaaj togina wala auto ndok na in may ke preuve may ke nangam maaga itam leçon moral fe nu njeg na maaga nam nu nga togo le grand champion Alhaji Fine yaate jeg ina ka gara le grand champion Alhaji Fine o xelo ma rek ten répété kam ande una yona fo xa yakar fo baat fa baatoox xa yakar fo baat fa baatoox to xey yoon teeg na o xeteloma a qepa xete jeg ina den mayu to yaga entraînement fe ke wiin we entraîner a bo crochet o kiid diknin yaga entraînement fe jegeer o xep rek jeg u ndiki wiin we entraînement def 100 kilos to war u ref 30 kilos kaga taxu i ñoom na yaga jega jeg différence i ñoom neke saac nafa ndaap na tout Alhaji layam xatore i yayayum a jega kelfa fa andoona yee yo fa yo yaay ke mbogu ten adu an o jinda muno mbuutu den fa baba to ko Boubacar ayu den mbogu yaay fa faap xaga yaayayum a ref yaagi yaayayum pira ndef imba faapum itam faapa yag fetelowoma a jega yak fa lakas fa aw den fa yo mbogu fa padlem kut tere u jong o xaga rimu lamin saac ten maaf u embourage jong ngel jong yaayum compir rek a ndeeɗu yaga koy keteloma ten refe ndigil i njom koy alamana lam 100% waaw ne leytan rek oxe fi'ina xa qiid carrière o mofanga bug no fi'ina mission fa leŋ waago keer nda a tet nu ga'ona a numtax a jega xaye ref ke andoona yee ten o mukit ka ndax i ngaratanga i mbuga njeg meen lakas ka andoona yee xaye internet ke xana cungina in to i yakarta nuun to anda ye o ngelayoona ke geekoona xupun kaaga xa ref ke wegit ka njom ñaal Thior Production a fodna caméra fe a miñ no ñaaƴa te ref ka andoona yee cosaan no sereer ref n'empêche que et ni nu ga'oona foga taga en matière de pratique ken to parfois de njuma e i njumu sereer jega tiran il est en matière de pratique o ɓambara waaga fapoox a jang njom o coolana kazalika ndaa koy i numtangaan cosaan na i ndamina xa ɓay in ndax ko kiin o sereer o paafak o sereer ke andoona ten ref cosaan ne itam o sereer nam wegit ka koy ke no fi émission ke wegit ka refe content na nuun salana nuun o xuuɗo ñus salana Thior Production fo we na yoona fo ten o xuuɗo ñus fo woɗ wodanel yaam keke nu mbina
o ɓaata xaref na nuno a refa ɓaatax sereer a refa ɓaatax aussi cosaan yaam Alaaji Fin fe nu mbiya nuuna xaye a jegal mayu wa andoona yee xaye a nan Alaaji Fin maade code carrière we maadna carrière koy xaye xana moƴo content tel que ino we yoneeg na fo ten yaam a reɗange nuun o xaye i mbaag'ano ñak o njeg to nu taxa i njegin